Pembacaan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bu Susi Amniati SPDI. Kepada Ibu kami persilakan. Kursi ya. Duduk di bawahnya boleh. Di situ. Sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan dipimpin oleh Ibu Susi juga. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fattafat minhul buduru mithla husni kama ra'ayna qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirruwari anta misbahus suduri Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika
kembali untuk mohon kembali ke tempat, dan kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali.